अहानबद मरुओइब पाव मेंटल स्ट्रेस लई हाइदना लोसिनबगी महुत्ता अखंग अहाई डॉक्टर अमदी साइकेट्रिस्ट तानरगा लायेंगनब होटनबना अचुंब ओइगनी हाइना हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर एस रंजन फोंदोख्रे। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे रिम्स तसु पांगथोख्रे मियोई निपान के मनुंगदा मियोई अममम पुकनिंग वाखल के अनाब लैरे हाइना डॉक्टर आर.के. लेनिन ना हाइख्रे। अमसुंग कांगलुप की इरांगदा मई थाख्रबा युमसिंग अमदि युमफमसिंग कनामतना लौसिनबा खोपचिनबा लैसिनबा येंथोकनबा यारोय हाइना मणिपुर लेंगाकना सुप्रीम कोर्ट की याथंग मतुंग इना ऑर्डर थोख्रे। खुरमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडोना संदोकजबा नुमिदांगी मणिपुरी पाउ मीटिंग ताबिरिबसिंगबु सुरबला माइरेंबमना तरामना ओक्चरी अमदि हौजिक मियामदा पाउ मचा खाइना पिजरी। मेंटल स्ट्रेस लई हाइदुना लोसिनबगी महुत्ता अखंग अहाई डॉक्टर अमदी साइकेट्रिस्ट तानरगा स्ट्रेस लैतनबा होटनबा मथौ ताई हाइना हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अमसुंग इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन मिनिस्टर डॉक्टर सपम रंजन हाइख्रे। वफमसिंग असि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम नेशनल हेल्थ मिशन अमदी डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेस मणिपुर न सिंधुना मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट हाइबा थीमदा नॉर्थ एओसी दा लैबा होटल इम्फाल दा पांगथोकिबा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की थौरमदा मिनिस्टर न फोंदोकिबनी। थौरमदुदा हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर सपम रंजन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के कमिश्नर प्रदीप कुमार जहा हेल्थ सर्विसेस मणिपुर के डायरेक्टर डॉक्टर ख़ोइरम कुमार मंगांग अमदी स्टेट मिशन डायरेक्टर डॉक्टर सोमोरजित निंगोमबमसु सरुक याखी। थौरमगी मपुंग चेन्नई स्टेट लेवल ओपन स्लोगन कॉम्पिटिशन अमदी लायेकपा तानबगी थौरम अमा पांगथोकपगा लोइनना मकोक मथंग तारबसिंगदा मना मथुमसिंग येंथोकी। मिनिस्टर डॉक्टर सपम रंजन हाई मियोइबा खुदिमंग स्ट्रेस लोइना लैबा ngaktani adumoinamak stress aduna aikoigi punsida amadi hakchangda maru oina normal health ta sokhalloidabani haukiba chahi kunna sida malem ase angappa phangna chawkhatle masiga loinana technology ge lamda su ngamkhai litena chawkhatpagi mami tare technology chawkhalakpa sida miyamna wakhalaina nabagi changsu nongma nongmagi hengalakli khudamoina hairabada handak matam khara internet tingbagi thabak chathakiba aduda miyam kangaungnaki masida sunnatana numidang tumlamdai amadi ayu hagolakpa matamda मोबाइल हाना पाइदुना सोशल मीडिया सिंगदा करी याउरी हाइना येंगबा असिना अखोगी पुनसिदा टेक्नोलॉजी असिना कयागी मतिक सोखले हाइबा दु उबा फंगले हाइनासु मिनिस्टर डॉक्टर रंजन फोंदोकी। In the present context, I would really like to congratulate the mental health team of our state for taking out exemplary works for the work they have done during this 4-5 months, 6 exemplary अखोई मणिपुर दा हंदकी याम नुमाइतबा थोदोक ने ता अहुमदगी थोकिबा थोदोक सदा रिलीफ कैंप्स लेबा हॉस्पिटल्स लेबा जगह जगह ज कुन कुन दा मयाम दा मेंटल स्ट्रेस लेबा मयाम दा the team has been going to the relief camps, the team has been going to the villages, the team has been going to hospitals, to every center, so that mental stress ma'am, the mental health ma'am, it's always being healthy, they are taken care of. And see this that yamna thaganing ai ni team se da koi adum chathalna adum mental health team jina smaina to video smaina akoi manipur tamna koi santi lakasida solve pe akoi manipur back to the good place am khala na be gam ta koi pai to na makna show the permanency मियोई चामगी मनुंगदा मियोई तराहुमदोई वखल लैना नारंबनी अदुबु कोविड लाकपदगी सरुक मंगा अमुक हेनगतख्रे लाइबक थिबदि मणिपुर गी ओइना हंदक थोकलेबे इरांग असिना अमुक हेना वखल लैना नाबा मियोई मसिंग हेनगलक्तुना मियोई निपान गी मनुंगदा मियोई अममम पुकनिंग वखल गी अनाबा लैरे हाइना डॉक्टर आर.के. लेनिन फोंदोख्रे। वफमसिंग असि डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री रिम्स ना मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट हाइबा हिरमदा रिम्स की ओपीडी ब्लॉक ता पांगथोकिबा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे गी थरमदा डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री रिम्स की प्रोफेसर डॉक्टर आर.के. लेनिन ना फोंदोकिबनी महांग हाई पुकनिंग वखल गी नुंगाइबा याउद्रबदी हकचांग फबा चिंगदे हकचांग फबगा लोइनना वखल नुंगाइना लैबा ngamlabadi खुनाय अदु अफबा ओइगनी अमगा खना चैनबा कया असिनदी खुनाइदा अफबा पुरकपा वागनी अखोय कया यामना हकचांग फनबगे हाइबसी इसागी पुकनिंग हकचांग नुंगाइना लैबा ngamlagadi हकचांग फरी हाइबसी खंगबा ngami हाइकी महांगना मखा ताना हाइ मसाना मसाबु पुकनिंग वखल गी अनाबा लै खंगजदबा खंगलबसु येंथोकपा इकाइबा अमदी नारगसु कदाइदा लयेंगनी खंगदबा मियोय कयासु लैरी असिगुंबा कया असिदा लैमिनदिबा मियोय सिंगना तेंगबांगबा मथौ ताइ अमदी मसिदा मसाना मसागे अचौबा थौदांग लै हॉस्पिटल न पीरिबा साइकेट्री डिपार्टमेंट न पीरिबा खुदोंग चाबा कया से मियामना खंगबा मथौ ताइ हाइनसु डॉक्टर लेनिन फोंदोकी।
ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯐꯕ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯆꯤꯡꯗꯦ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯂꯨꯅ ꯇꯣꯡꯅ ꯁꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯡꯗ ꯎꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯂꯩꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯃꯁꯥ ꯐꯕꯁꯤꯃ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯨꯁꯟꯅꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯟꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯪꯈꯠꯇ ꯈꯟꯅꯗꯅ ꯄꯪꯁꯥꯎꯗ ꯁꯥꯎꯅꯗꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯕ ꯀꯧꯗꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯇꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯕꯨ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯕ ꯄꯣꯛꯂꯩꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯈꯔꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯡꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯔꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅ ꯂꯦꯞꯄꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗ ꯆꯠꯂꯨꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯤ ꯑꯃꯗ ꯍꯪꯉꯨꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯍꯛꯆꯥꯡꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯕ if you get happiness that is the ultimate of health si karino hairagati haqsangda amadi wakhalda nungaitaba leitabana maram oirakanda kunai da so ikoi bu accept tawibana maram oirakanda aikoina nungaina leiba ngamado adubu aikoina haqsang phaba kawi Supreme Court na irang asida lanjen aduna lairiba miyoi singi yum ingkol state laingakna ngak senaba amadi mai thaduna mang takhan khraba yum kai lamsing khopchinba lausinba amadi leisinba yaroi haina manipur laingak ki home department na order ama thoktuna mari leinaba miyoi kanglup singda khangalakli loinana lamsing aduda leisinba khopchinba yaurabadi miyoi sing adu mapam adudagi tanthokpaga loinana miyoi sing adugi matakta Supreme Court ki order bu ikai khumnadabagi maralda chairak pigani hairi order asi mari leinaba district singi deputy commissioner sing amadi SP singna mapung fana thabakta onthokadabani haina su khangalakli commissioner home T Ranjit na thokpa order amana hai haukiba September 15 da thangalakiba petition amada lining laison ga mari leinaba building singak senba amadi khopchin bana chingba tohandanaba amadi lanjanarakpa miyoi singi yum amasung lamngak senaba Supreme Court na order thokrabani lamdamasigi law and order gi fibam phattaba amadi irang hena kanchilakpa yaba maramna state government na Supreme Court ki order odo haksin na lawbaga loinana court ki order asi ngak na chatnaba home department na deputy commissioner sing amadi SP sing na paikhat pa yaba thabak sing paikhat na ba khangan kibani manipur lengak na miyam amadi organization sing na order asigi wangmada thabak amata tawdana ba appeal torakle kanagumana court ki order asigi wangmada thabak toraklabadi order adubu ikai khumnadabani haina lawdana logi matungina chirak pigani hairi panbayai ngasi maksu moreda maitai singi yum ingkol kuki singna thugaina ba amadi khopchin na ba honarakpadagi irang thoki hairi loinana churachandpur da leiba maitai singi yum ingkol singsu mai tharaba matungda lemhoba pumnamak bulldozer season aduna tem khai kibagi thodok leikrabane Hauzik Manipur da paktak ngana sandorak liba dengue lainana narba miyoi singi masing Imphal West chamaga yankhai thoi leiduna atai district singa yengnabada khwaidagi hena soklaba district ama oire amadi Imphal East da miyoi marfumari naduna ani suba amadi Thawbal da miyoi nifumathoi dengue lainana naduna ahum subada leire haire ngasi state malaria department ta pangthoki pa pawgi mifam amada wafam asi fongdok laduna state malaria officer Dr. S. Priyokumar hai dengue laina asi tongan tongama district singda paktak ngana sandorak li masi thingna ba department Maikai degi mafam chamri ga nifutareta foging kaptokre department amadi state ki staff singna kangmarung pokpa mafam sing tidoktuna mafam chamri ga humdra mapanda hida kaptokre amadi relv camp singda laidiba miyoi sing yauna kangkhal hidak lupthokre haide masida sunatana dengue laina degi ngakthokna ba public service announcement PSA amadi radio jingle na jingba kaya su semdana broadcast tokre laina asigi ngakthokna ba miyamna su ising tungba mafang thamdaba amadi polam singda ising tunghandana ba appeal torakle dengue sanduiba kang sina marum koi ba jaga si khusien gi oba ising yawa patha artificial container amot pa ising nakaba aruba ising yawa khusien gi oba patha sinda marum pokpa pamjaba kang makhalamani aduna ai gi yum sida dispo glass khangde ligli machet khangde chafu akai ba khangde hawa gari tayar khangde eni ising khajik khangtang khujong am khatang tumba yaba jaga singse Hidokpiyo yung manungda yana khada lukhada laibra haina yengbiyo lairamatuadi hai sing haidokpiyo natrabadi aikhoi department side gi activities mayam singsi adum tawba thosu dengue hariba saroi bana basi kangsina hai sai hai ba sing sum leiba thoadi man marum koksil ani marum dun mapi ol kada koi da su cycle la mo adum sabu ko lebi mo ngama koi thena jai hariba masing mayam singse praja mayam singsina thidopiri haraga
ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯇꯨꯡꯕ ꯂꯩꯍꯟꯕꯤꯗꯕ ꯊꯣꯛꯑꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯦꯡꯒꯤꯁꯤ ꯊꯤꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯍꯥꯠꯄꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯔꯤ CBIꯅ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯐꯥꯈꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏ ꯀꯅꯥ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯎꯍꯧꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯟ-ꯀꯨꯀꯤ-ꯖꯧ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯄꯤꯈꯝꯅꯈ꯭ꯔꯕꯤ ꯐꯤꯖꯝ ꯂꯤꯟꯊꯣꯏꯉꯥꯝꯕꯤꯒꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯐꯤꯖꯝ-ꯀꯨꯂꯖꯤꯠꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 4ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯇꯦꯔꯥꯀꯣꯡꯕꯥꯜꯗ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯈꯨꯊꯥꯡ ꯆꯦꯔꯥ ꯍꯦꯟꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪꯗ ꯀꯨꯂꯖꯤꯠꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯪꯈꯤ ꯆꯤꯟ-ꯀꯨꯀꯤ-ꯖꯧ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯂꯩꯇꯅ ꯇꯝꯊꯤꯅ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯁꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀ ꯌꯥꯅꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯤꯟꯅꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯅꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯅꯕ ꯈꯜꯂꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯇꯤꯟꯕ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯣर्डर थोकपदी ngamlaga मांगखिबा mahiroi ani thinaba hotnabada district administration sing kari tawri hainasu kulajin ayamna pendana hangki तसेंना हायरगा मतम नामना सांगे असुयामा को पुवसिबु करम सरकार की करम मकुंद लेरंगदगेबा मसे ओपया ओट्रगसु नखोयदा थाजबले न नखोयदा वाकलिबनेबा ngasi bok dan nokhoida wakat pase hauti miyam sa suam ware khole aduga mi punba aro khole education parmisi ke kilomner hukum ni thopanga maga thima ngam dise keno di administrator ki mathau zikari aduga sarkar amale bi mathau zikari isagi mathau ju kalo ju ngam bu natraba aduga mi harpa to phare har ju mi harpa du degi hangaga piba ngam draba sarkar se ngam draga ju matam mata bi ro sab saba ngasi no ni si matam ta bi ro aduga sina bi ro khada aduga mayam miyam ga punna kadau sige do akoi tawdo torang sing do matam matam tongnaba ngasi madi leina na thajo piba ngam draga ju ngasi no ni si da atuwa sure torga pibi ro ba dc sing ju pibi ro ba jora tabu ki dc ju hona bi ro mafam mafam ju ju to bi ro tasing wakat pa se kana da wakat ke dage ga si di ai haibam khangre heba na mamam pada pana ju pi ro ina khala pi da di kana da gi lo go dage ba auna piham to ba लेबाक की मम्मी मपी मपा ओदसिंगना इसादु सिनबिरो अथु मतंगा सिकतना हाइजन अफब लैंगाक अमा सेमबदा मियामगी चावरबा हक लै हक अदुबु लाना सिजनखिबना ngasi gi pibam asi oirakpani karama misakta board piraga MLA minister oihangane haibasi miyamgi khutta lei haina lamlai assembly constituency gi MLA khongban tamam ibom chana haikre ngasi manipur press club ta manipur information commission sinduna pangthokiba right to information week loisinbagi thoramda wangangbada MLA na wafamasi fongdokibani mahakna hai kumja lising ani ga manga gi me 12 da india gi parliament ta pass tawkraba right to information RTI ekasi india gi citizen pumnamangna khangnaba hotnaba mathau tai ekasi ningthina khanglabadi karigumba complaint ama tawba matamda ningthina tawba ngambada natana afaba lengak ama semadasu achoba mateng oigani haike MLA bom chana hai democracy chatpa leibak amada government amadi micham haiba leite manipur gi miyamna RTI esi ningthina khanglaba matungda government ki kari kari anongba scheme lei haiba mamutana khangba ngamgani loidana thabak ama tawba matamda transparency su oigani masida natana miyoi amana RTI khangna lairabadi thabak loba matamda corruption toba yaroi haiba ngamlakani hainasu MLA na makha taki akhoi government sigi office da function tawis thabak tawis karino haibu citizen kuding khangba yadi koi khangsi hai adu khangagadi akhoi na kanaguma officer ni maramda wa haiba oresu kariguma thabak ki pen da haibo rasu khangagadi sumna comment tawkani sumna complaint tawkani sumna suggestion pirakani tawribu thawtu karino haibu khangragadi sumba comment tawma lana tawga so dai la hai no ala madu mayam lo kone loi khangta gadi madu mayam hai lo no kane aduna madu bi damka yeksi simu kone khali aduna sigi habiba pandamji afaba lenga sasonama por kudusi aw mate moine khali Pokning wakal gi oiba anaba haibasi haujiki mirol asidadi mayak sengna khangnarakpa maram oiraga lana thajadaramba kaya adu ngasidi kokle mahaigale haiba yare haina share and care gi founder Dr. RK Lenin na fongdokre ofamasi ngasi wangkhai ningtem pukri mapal da laiba share and care SSC gi kulumdoi suba mapo kumon thoram ama palace gate laiba Manipur State Film and Television Institute ki classroom theater da pangthokibada Dr. Lenin na fongdokibani thoram aduda SSC gi president BK
बिजनबला सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर उत्तम गांगोम, AIR इम्फाल के प्रोग्राम हेड 𝗥𝗢𝗡𝗧 शर्मा, DDK इम्फाल के डिप्यूटी डायरेक्टर 𝗤𝗎𝗎𝗡𝗧 शर्मा अमदी MSFTI के डायरेक्टर वीरेंद्र सलामना अथोइबा मिथुंगसिंग ओइना सरुक याखी। थौरंग मरी लेना मेंटल हेल्थ मणिपुर हाइना मिंगथोनबा यूट्यूब चैनल अमसो पुकनिंग वखल लैतादना लैरिबा मियोइसिंग के ओइना मणिपुर फिल्म के सकनाइदबी एक्टर लैसांगथेम तोनथोइंगाबिना हांगदोखी। थौरम मदुदा डॉक्टर लेनिन हाई शेयर एंड केयर हाइरिबा ऑर्गेनाइजेशन असिगे नुंगी ओइबा वखलवंदी पुकनिंग वखल नुंगाइतबदगी मयोकनरिबा अवाबा कया असि लांथेंगनबगिदमा कुमजा लिसिंगनिगी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे गा मरी लेना लंगोल चिंगदा मियोइ 13-35 पुनसिंदुना सेमखिबनी। रेडियो दे एपिसोड 9 संदोकपा लैतार असी पुकनिंग वखल की एपिसोड 190 संदोकलगनी हाइनसु डॉक्टर लेनिन लाउथोकी। 2000 हौदोक्सखिबा शेयर एंड केयर की मखनिखेन पुकबान दलैबा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेंटल हेल्थ प्रमोशन द वर्क तौजबा असिगुंबा ऑर्गेनाइजेशन सिगे कुलुमदोय सुबा मपोक नुमित ताररे हारिबा मपोक नुमित सि मयाम द डेडिकेट तौननबगी दमकता मयाम नै खोइबु सपोर्ट तौबिबा नुक्सिबिबना मरम ओरगा ऑर्गेनाइजेशन सि मांगलोम द चंगसिलगलिबा अदुगुंबा इंखलगलिबा ऑर्गेनाइजेशन मा ओइबा ngamjare तुम ताबदसु मयाम की सपोर्ट मयाम की बिबिरकपा सजेशन मयाम लौजरगा अखोइनि मेंटल हेल्थ बु प्रमोट तौबदा मांग थाना मांगलोम द चंगसिन जनबगी खुदोंग चाबा लौजगे हारिबा नुमित मार्क तौबोइना फाउंडेशन डे कुलुमदोय सुबसिम निंगसिंगोइना अखोइना यूट्यूब चैनल अमकसु लॉन्च तौजगनी यूट्यूब सिगी ममिंगना मेंटल हेल्थ मणिपुर हाइना कौजगनी मसैसदा अखोइ मरोइना मेंटल हेल्थ की मरमदा एपिसोड मचा मचा मिनिट 10 दगिना 35 फाउगी पुथोकजगनी। थौरम मदुदा सोशल वेलफेयर की डायरेक्टर उत्तम गांगोम न हाइखी अहन नहा खाक्तना रिलीफ कैंप सिंगदा लैरिबा सिंगदा पुकनिंग वखल की ओइबा अनाबा सिंग लैतनबा पुंग अमगी ओइबा प्रोग्राम नत्रगा अहल नहा खाक्तना सनबा याबा गेम ओइरसु शेयर एंड केयर की माइकैदगी सिनबियु। सोशल वेलफेयर की टीम अमदी मेंटल हेल्थ की टीम सिंगनसु मदुगी मतेंग लौरगा रिलीफ कैंप सिंगदा चतुना ट्रेनिंग पीनबा थौरांग लौखले हाइखी। शेयर एंड केयर की साइटगी अखोइगी रिलीफ कैंप लैरिबा अहल सिंगसे मुरोइना अहल सिंगसेगी रिक्रिएशन प्रोग्राम की मॉड्यूल अमा खपुंग अमा गुंबा चथागदबा मासी वखल सि पोथा होनबा जिमक्ता अहनदुदा योगा मेडिटेशन हाइना तंबिरुबदुदी खरा मोइना जो अडैप्ट तौबा वागदबा माले मोइना जो यौनिंगदबा गुंबा फाउगिबसु याय योगा का हाइबदुदा हेक्ता कीगिबसु याय मतुमक नतबा अहल सिंगना सानाबा याबा गेम नहाजिंगसु यावबा याबा अदुगी मसानादुगी खुथांगदा हाउबा याबा गुंबा मॉड्यूल अमखक पुंग अमा चथागदबा नुंतिगी तौगदबा मॉड्यूल अमखक पुथोपिरगा अखोइगी सोशल वेलफेयर की लैरिबा टीम ने मेंटल हेल्थ की लैरिबा टीम ने मसी टीओ ट्रेनिंग अमा पिबिरगा अखोइगी टीम जिना अमुक काचिन पेया चलगा रिलीफ कैंप सिंग द संदोगा अहलसिंग सि हंदकी क्राइसिस सिदा मयाम खंगबिदबगी वानी मथमोय अदुकी मतिक सोंगनी ऐदगी मागी लैरिबा युम इंखोल लोइना हादु अमगा रिलीफ कैंप त लैबा मचा की मसूगी तुंगी आशा उरक्तबा मसागी युमफमदा सिबा फंगरोइद्रा हाइबगी पाखतपा तुगुंबा मयाम लैबनिना सर सिनबिरगा प्रोफेसर लेनिन लमजिंगगा सिनबिरगा ट्रेनिंग मचा म सिनबिरदी आइगी साइटगी अमु काचिन बेया यौनो पोखना जगे। डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम अमदी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी जुरीबाम ने सिंधुना ngase जुरीबाम की निंगसिंग खुंदा लैबा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जुरीबाम दा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की थौरम पांगथोखरे। मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट हाइबा थीम दा पांगथोखिबा थौरम अदुदा एमडी डॉक्टर जस्टिन हाउबम डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर डॉक्टर एन सरोजा देवी अमदी डॉक्टर आमिर खान मथंग सिना चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट अमदी गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना सरुक याकी। ngasi की थौरम अदुगा मरी लैनना डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी जुरीबाम की डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर सीएस बसंत सिंह हाई पुकनिंग वखल के अनाबा सिंग मरु ओइना पाखतपा थुकतपा अनाबा पुकनिंग वखल सोनथबा थवाई वाबा चोकथबा साउनिंगबा सिनिंगबा फावरकपा खंगौदना वानथबा सोर होनबा वाबा निंगसिंगबा मांगलकपा बुद्धि लौसिंग सोइनाइबा पुकनिंग चंगबा वातपा सराई हौबा अमदी निसादा लाइचुदना चिंगबा हिरमसिंगी मतंगदा वांगांखी। लोइना पुकनिंग वखल नाबा मियोय सिंगबु इमुंग मनुंग मरुप मपांग अमदी अकोइबदा लैरिबा सिंगना नुंगसिना लोइना बिरबा अमदी ngana layeng bidabadi कानाबा पुंसी महिंग अमा हिंगबा ngमगनी हाइनसु फोंगदोकी। अमरमा डॉक्टर एन सरोजाना हाइकिबदा मेंटल हेल्थ के अनाबा लायोंग सिंग लैरे हाइना खंगलबदी टोल फ्री नंबर 14416 ता कॉल तौविदुना वरी साबियु अमदी मनाक नकपा हॉस्पिटल दा लाकपियु हाइकी। अमदी डॉक्टर जस्टिन हौबमना अकोइ मियोइबा यामबा सिंग असि स्ट्रेस अमदी अतै मेंटल प्रॉब्लम सिंग मायोक नै मसी खरदा ओइरबसु हंथनबा अफबा वखल खनबा योगा अमदी मेडिटेशन तौबा मतम चाना तुंबा मयाई काबा चिंजाक सिंगदगी लापथोक कानबा यामना पी हाइना फोंगदोकी।
Department of Sports Psychology National Sport University na Mental Health is a Universal Human Right haiba hiramda World Mental Health Day thoram Khuman Lampakta laiba National Sports University gi multipurpose hall da ngasi pangthokre thoram duda Mayek Media gi Director Oinam Anand NSU gi Vice Chancellor Usa Esner Social Welfare Department CDPO gi Clinical Psychologist MAIREMBAM Mirandasu Sarugyaki. Thoramaduda Department of Sports Psychology National Sports University ki Assistant Professor 𝗙𝗢𝗓𝗓 hai chahi khuding World Mental Health Day gi thoram asi pangthokuna lakli handak chahi asidasu thoram asi pangthokpani sanaroi singna perform tongnaba hotnabada mental health su phana laiba mathau tai thoram asida event kya su pangthokpaga loinana Khuman Lampak relief camp da lairiba mioi sing da su stress koknaba recreational activities sing amadi mental health awareness fair su pangthoki Heidi. Under KCD theme say mental health is a universal human right hai dana so sab koina athletes sing su yamna competitive boy banina koi game sida sport sida koi excel tawna ba perform tawna ba na mental health ki so chawa thora ma le je sab tari ba aduna samna na haidi world mental health day si tanja se lozaraga koi da mental health ki message ama awareness and educate to ba coaches mayam students mayam sida adu to zaba ki sinjal bani relief camp ta leiba angang sing se koi zu haidi situation stress we am ma lay bani na koi ki physical activity based recreational activity sina koi moi dang ha relax hon ba hara hon ba adu gi tawra ayuk da sinja khre Bisnupur District ke Churachandpur District ka tainaba Chinko ke jo terrorist singna mamangna yamna toina nomai kapsinduna landara khraba mafam singda hauzik thamanga helaklaba fawbuda maira paibi ima singna labuk mapanda kaithel machida sorok matai nala mathakta maira sangda nachaga community hall da ahing yerektuna laikai khun singakli maira paibi khrana kangkhal yawi khrana yawde manipurda dengi ge laina na naba mi masing asum hengalaklabasu maira paibi singna akiba leitana laikai amadi khun sangli nibidang khun ngakpagi palida yumthongi mi amamam thokta yade khara mana thurakte haiduna wafang na basu yaudaba natte Aikogi Bisnupur District ki Paumi Somanandana numidang amasung ayuk angan bada koina chatuna mara paibi singna ahing yerik pagi fibam yengsulubada yamna nungsiningai oiba fibam da thengaraki asigma fibam si kaya kuina chathaki dage laidiba lengak sena ingtappa santi purakle hai adubu santi di uba fangde haina moirang AC gi thamna pokpi ward number 6 ki mara paibi ahing yerik libi amana fongdorakli mahakna hai lan asi haurakpada Churachandpur dagi lanjelaktuna moirang gi relief camp ta laiba mioi ama nongmaida panduna seki Malugi tungda handaki akan balanfamda kunsiki mi ani bom na panduna siki haudik su naha ama famung da taduna kanana su yengbidana laidi haiki loinana naran sena da su naha ama soklaga laidi haiki haudik nomai ka pakhara leplaba su kuki singi bunker sing paring sana laidi masina karamba matamda lengak na lokthokadoribano hanglakli mapandagi lakpa chin kuki militant sing karamba matamda Halan ki doribano aikoi bo hanagum ing tappa lehenbiu haina apil torakli haidu wafam sing asida lengakna miyamda amuktang marik chumna thambiu haina mahakna fongdorakhi Panbi ba sarkar Santi pore de hai ngasi bawa santi gi wade amata ujade kukila lauba singjina asum chathar eba nomai ka palep tri basibu kar mama tamde santi porak toino akhoi kaya guina sumani yarek tana lagi doino ado thamanga phara bau santi porak ta base panbi ba sarkar jina amuktang di khanda bidana sarkar gi maikai degi yasinaba porak pa resolution lesi pamjai asugumba kaya kaje yengchen bidana hauji lanje kar mama tamdo lotion bidoino chinya da lairiba bankar Kukila lauba jingi masi kar mama tamda lokthuk pidoino bari lainaba government gi paliba lainga ki sarkar jingna angtang yengsin bidana thamanga laiba khoje angtang potha andana nena tana laiba matamdo karam kanda pubiraktoino District Health Society Thobal amasung District Vector-borne Disease Control Program anina punna sinduna kangna sandokpa laina ama oidiba dengue gi matangda nomagi oiba awareness program ama ngasi yaidipok Kreku makha lekai bamon mandopta pangthokre dengue hairiba laina asi 𝗍𝗘𝗏𝗧 mosquito haina so khangnaba kang makhal amana sandokpa flavivirus na thokhanba laina ni hauzik phawbagi oinadi anaba sidagi fanaba hidak laitri mafam matam leidiba layongi matung inna hospital da thamduna matik chaba haksangi ising chang kupna yengsinduna layeng banatana atai atopa layeng laite dengue laina asidagi ngakthoknaba pambaide 𝗍𝗘 hairiba kang asi lehandana ba hotnaba amadi chikhandana ba asini miyamna yumgi akoibada luna na thamba iram nala sengdokuna ichel lehanba ising yokpa patra sing makhum jena khumduna thamba chayol khudingi ising haidoktuna anoba sendokpa plastic cup kauta asina chingba leitanaba honabduna
कांग मखल असी मरुम कोकपा ngamdana hotnagadabani haiki ngasi gi awareness program aduda Kekru Primary Health Sub Center gi asa singchu saruk yaki Thaubal Police Station ki manung chanba waithauda bom yawba flash ama leire haiduna miyami painadure Assam Rifles na loktoklaba matung detonator sizinaduna mafam adugi chingya da pokhai hanaba bom ngakpigani pokhai hanbada bom oiramdre flax akaiba oiramle hairi pawasina hai mafam aduda hanadege hongna flax akaiba ama taraga leiba unaki aduma pungase nungtil police na su bom oiramba yai haina chingnabadege Assam Rifle gi bom expert sing kauduna yanganki National Highway 102 gi bom leire highway side adu thingduna thamlaba matung nungthin pung mari rom tarakpada mafam adumaktada Assam Rifle singna detonator sizinaduna pokhai hanbada bom yarom kidabani hairi waithauda bom leire haibagi pawhek phangbaga Thobal District Police ki SP Sasinandana Soibam na luchingba police team amana su mafam aduda laktuna yengsin ki hairi Jiribam gi Deputy Commissioner Krishna Kumar gi meeting makhada ngasidege hongna Jiribam District ki ahan bo oina Sub Registrar Office Jiribam the National Generic Document Registration System NGDRS ki registration tawba hawkre miyam gi document khudimak NGDRS ki makhada online registration tawrani loinana public singna officer laktuna wana ngaibegi awabada su koklani register tawgada general public amana mangjongana sub register office ki appointment lauraga appointment matam aduda laktuna ngaithok ngaisin tawnabagi awabada su koklani haiki hauzik ki oina NGDRS ki data entry ki thabak thoram sing asi SDC Borobekra M Devananda Singana supervise tawduna pangthokli Yokhat Kanglop SAYOKA tenthagi nipumari suba chahi ki mapok thorongga loinana mana lanthopagi chinglem laba thorom ama ngasi tentha kongbal da leiba tentha multiplex ta pangthokre English ki maming lairaba novelist Thomas Hardy gi ayekpa saktam da leisuk katuna haudokiba thorom aduda Sayoka ki President Kartik Maibamna thorom mapu Sahitya Academy New Delhi gi Manipur Language Board ki convener Professor Rajen Toijambana thorom mapu amasung Sahitya Academy Awardee Sarachan Thiamna akhanaba mitung oina saruk yaki chahi asigi oina Sayoka tenthana piba lemjaningai oiraba Thomas Hardy Sahitya Ningsing mana 2023 saknairaba aiba Kamal Toijombada lanthoki aiba sigi kumsing lisinganiga tarukta pangthokiba Churachandpurda khundariba Maitai Singh haina mingthonba lairik adugi damak mana asi pibani mana asi tenthadagi aiba Moirangthem Rajendrana Katpani mana asida sel oina lupa lising mangaga langen pi amasung sak khangche ama yauri thoromadugi saruk ama oina Sambanduram Nabakishor Handokloi mana Lisinganiga Kulhumdoi Fanglabi tenthadagi aibi Jamuna Lairen Jambusu taramno opagat loinana Sayokagi Maikaidagi Sakang JP duna ikai kumnaba utki Thoramaduda Sahitya bu pamjaba miyoi kyasu saruk yaki Thoramaduga mari lainana Professor Rajen Toijom bana hai aiba ama haibasi lairik hairaga PhD fanglaga hekta oibe yabanate lairik haiba mi khudimak aibo oigada banate hizam anga hal kamdauna masak naiba aiba ma oirakibano haibagi matangda Professor Rajena mahagi oiba wafam fongdoke Miyoi virus culture virus yaudagati egoina kariguma mata kuma takhat pada koi ngamde khungangi site haiba ma leibadi nate tasengba gi khungangi site haiba ma leibadi nate writer virus edongai dama se slap for mahasti epol kodagi free wara kada lari gai ro loina maksing se kabi oigini haiba su hekta haiba ya PhD lora kan scholar lora kan kabi oigini haiba su ya Eliot ki theory ga se apply to biya site Anghal mu Eliot khangibran anghal du class 6 ki standard anghal awang sengmai de hen yam lan ta ponte anghal ni irami sereng ya anghal ni irami drama ya anghal ni irami novel ya adigi mahaki hauri thambal elevari asi Europe ki side ki adugumba nena kanglong ki patha pamudana anghal pulbunati Nigom thong kitna panung apun ba maira paibilup amadi laikai asigi naha singna Moirang kunau amadi 𝗏𝗢𝗏 laiba relief camp anida nomada changdraba yadra potlam sing amadi selgi mateng pangkhri hairi Andro kendra gi manung chana laiba thambanu kaitel fauraga cheliba poirongpat khongdunggi mathakta panchayat na sakliba
ngakpigani pansayena sakiba check ki dam athubada department na lawthok piduna lawmi singa thengnariba awaba sing kokhanbiu karigam lawthok taba taragadi lambi thingba yauna makhal makha gagi khongjan changsilagani haina Poidopat Farmers Development Cooperative Society ki Secretary 𝐾𝐲 phongdorakli Water Resource Department ki meeting makhada Poidopat Farmers Development Cooperative Society ki thongmi singna tha ase ke tere tege hauduna chatharakpa Poidopat khongnung sengba ki thabakta saruk yakiba 𝐾𝐲 wafam asi phongdorakpani tomchau na hai Poidopat khongnung asi lawpari lisingani ga chawada kanaba pidibani adubu check ki dam asi sajilakpadi ki lawmi singda awaba kaya mayok nare tha ase ke tere tege hauduna khongnung sengba ki thabak asi chatharakpani check ki dam asi ki makha singdi miyamna line sengdok pak ngamlabasu damasi ki matak singdi lep hena lubada natana makhada napi hobuna sengba ngamdabadegi JCB na sengli masi se ki damasi na maram oiraga lawmi singda awaba mayok na hanbani maramasna Water Resource Department na lawmi miyam gi awaba yengbiraga athubada check ki damasi lokthok piyu loinana makhata na department amadi Poidopat Farmers Development Cooperative Society gi ayaba yaudana khongnung asida MGNREGS amadi makhal amadi gi chawkha tharang amadi scheme sing paikhat pa yaroi haiki पंचायत ना असी खोंगनुंग दाम चेक दाम अमा साबदगी अखोई हुजी इसिंग थुम्मिबनेबा इगी मथक्ता चपचाना मतमदुदा वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की अखोई एजुकेटिव इंजीनियर दा मतम चाना रिपोर्ट पी हुजी फो लोकथोक्तबना मरम ओरगा अखोई इसिंग जे मी की मंगक यौना थुम्मिबनेबा इरोयरगा लालिबनेबा अदो अथुबा मतमदा चेक दाम जी लोकथोकपिद्रबा अखोई अथुबा मतमदो बन अमा सुंग ब्रोकेन न तब खुंगिंग चंगलकनी अखोई मतम थाद्रिङैदा अथुबा मतम लोकथोकपियु बन नत्रगा अखोई अतोप खुंजंग आयन की मतेंग लौरकनी मतमदुदा डिपार्टमेंट Manipur 𝐶𝐤𝐸𝐬 narco terrorist singna maitai gi mathakta landarakpadegi thokiba tha manga helaba charang naba maraksida mioi kaya laikhidaba kaya amana mayum makai mai thadok pikhiba amadi lanjenaduna leiriba miyam asigi yenglaga hadak chahi gi ningol chakauba asi Manipur amadi mapanda leiriba maitai singna pangthoktanaba World Maitai Council WMC na appeal torakli WMC gi chairman 𝗥𝗢𝗓 Navasyama Thadorakpa Chirolamada appeal asi tawraduna hai Manipur da kumja lisinga chani pantra mapan amadi lisinga chani pan kuntarukta awana landarakpadagi chahi teret khunta khraba matungda maitai singa thengnari balan asi handakna ahan bani lan asida mioi kya laikidre Churachandpur More Kangpokpi amadi atai mafam singdagi mioi lising kya lanjenaduna leire irang asi ikhang khanghaudana hawrakiba oibana mioi kya gi punsi amadi hawalaklibana ha kya gi tungi punsi manghankhre maramasina lan asida laikidraba amadi awana tarba mioi singidamak aikhoi leiri haiba utnaba hadak chahi gi ningol chakauba asi pangthoktanaba WMC na appeal torakli Kulai paiba 𝐶𝐤𝐸𝐬 militant singna maitai furuk ki mathakta horakiba thamanga helaba lan asigi matangda ngarang Bisnupur district ki Moirang Thangjing gi laikolda miyam gi oiba khana nainaba mifam ama pangthokre mifam aduda saknaidaba maitai kyana saruk yaduna magi apamba aningba wafam sing phongdoknaki thoramduda saruk yakiba mioi singi marakta sanalaiba pauche ki editor Hemanta Kumar Ningomba social amadi cultural activist Ningthaujo Lancha United Protection Committee gi mihut SK Mangang Moirang Kangredol Kanbalu ki president 𝐿 amadi atai maru oiba mioi kya Thangjing Seva Mandal gi maru oiba thongmi sing amadi Moirang Assembly constituency gi maira paibi amadi miyamna saruk yaki mifam duda wangang loi singna piramba wafam kya du taraba tungda moderator na miyamda maru oiba wafam khara warep oina longnaba puthoki wafam sing adudi Moirang College ki retired lecturer Y Moduna miyamda pathoki Laukiba warep singi manungda Manipur da ngasi leiriba phibam sida 𝐶𝐤𝐸𝐬 singna tonganba lenga ama thamnaba changsilakliba khongthang asi Manipur miyam gi apambagi mayoktani maduna masi gi afam thokte haiba warep loinana Manipur da crisis asigi damak thabak tawduna thengnariba kangluk kuding amata oina punduna thengnaminaduna tungi mirol gi afaba khunai ama semnaba punna khongjang changsindaba ngapigini changsin minaba yauri loinana mapalamdegi changsilakba phattaba thawong kaya sibu punna thengnaba haiba warep kaya miyamangda pathoklaba tungda miyamna ayaba piki tokai ba mayam sing se amaga khana chanabagi nungsinadabagi wa bhakto hodin tongbagi haibi matam natre maramdi akai ba thiba secretariat post na khudong chaba logidana damak ekoi nungsi sanana koi amaga harmoniously liminanabagi campaign tawba aduna hena koi Manipur gi spartada tungi damo fargani haina khale maram aduna tokai ba jat lon dharma jat ki tinadresu apun be phire bam de liminare haina haraga tungi Manipur gi damo
कोई जनरेशन सिंह कन्वीनर सी हाइबगी वरे मक अरोय बय लौजबा मैम हाउस बोर्ड बिबिरो इबदो पखंगबा थौगलुप IPTL सिलोंगना सिंदुना हौकिबा अक्टोबर 3 थांग जनिमिता सिलोंगदा लंगबल हाइसोय कटपेगी थौरम पांगथोखरे थौरम अदु सिलोंगी मणिपुर राजबरी मणिपुर हाउस रेडलैंड लैतुमख्रादा लैबा इबदो पखंगबगी लाइसंगदा यामना चिंगलेमना पांगथोखिबनी सिलोंगा लैबा मेते मयामगा लोइनना IPTL सिलोंग अमदि मणिपुरी एल्डर्स कंसोर्टियम सिलोंग MECS का लोइनना सलाई तरेत की पुसिंगी मफमदा अमदि मनुंग मतम चादना थवाई पिखमनख्रबा कंगलैचा सिंगी मफमदा हाइलै कतुना लंगमन हाइसोय तंबगी थौरम अदु नाटकी ओइबा चना कंगलोन इंदुना पांगथोखिबनी लोइनना थौरम अदुगी सरुक अमा ओइना मयाम पुनमक चरा चिंदमनबगी थौरम अमसु पांगथोखि हाइना IPTL सिलोंगी प्रेसिडेंट KS इंद्रकुमार चेरोल सिदा खंगलकली हरब कोरौनो मसिददी आई यवा सिंगोई पाइम पुंगिंग पीना छेलोई निकतना तारोदो नंगन पन्नतिंग नयाई पान गे हाइब तारबदी नंगी पधौना पान करम नयाई थवाई मांगखिबनो पधौना पान नतिंग नयाई पालम गमनो हिंगी हाइब तारि करम नयाई थवाई मांगखिनो नपान पुलाई वई खब सिंगी लिखुलदो थिगलो मतम मदु नंगी वारी सिंगु मदो फंगलदना इपाई पुसिंगी मफमदा हिकले कन मकु तमलगो महाइरोई सिंह थेंगरिबा ऑटो बरा बस बरा पीबा ngamdabagi awaba kaya asi koknaba government school singi student union sing punsinduna all manipur higher secondary student union forum AMHSSUF ama semlaba matungda lairiba mahairoi singi khalaga public transport ki bus ama mahairoi singi dama akhanana chelhanbina ba transport minister Kasim Basunga unaduna haijakre AMHSSUF ki president मानसी सगोल सेमना लुचिंगदुना मिनिस्टर का वरी सानबदा महाइरोई सिंगना इरांग असिना मरम ओइरगा थेंगरिबा चथोक कसिन तौबगे अवाबा अमदि गाड़ी निंगथिना फंगदबना क्लास सांग नाइने यावबा ngamdaba अमसुंग पैसेंजर गाड़ी नत्रगा ऑटो रिक्शा की बरा पीबा ngamlaktaba kaya asina पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस चेलहनबिना वकतखि वफम सिंग अदु तारबा मतुंगदा मिनिस्टर ना सोइदना सिनगनि हाइना थाजबा पिरखि हाइरि वफम असिगा मरी लेनना एजुकेशन मिनिस्टर TS बसंत कुमार गसु उनदुना मेमोरेंडम अमा पेशन की मरक्सिदा महाइरोई सिंग के अवाबा उबिदुना महाइरोई सिंगी ओइबा बस सर्विस अमदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अक्टोबर 8 की चेलगनि हाइना लौथोकपा असि ऑल मणिपुर हायर सेकेंडरी स्टूडेंट यूनियन फोरम की माइकेदेगी प्रेसिडेंट मानसी सगोल सेमना ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर काशिम बासु अमदि एजुकेशन मिनिस्टर बसंत कुमार अनि बुथगतपा फोंगदोरकले अवांगखुनौ नुपी चौखट खोंथांग लुप अमदि अवांगखुनौ यूथ डेवलपमेंट एसोसिएशन सिंदुना अवांगखुनौ मयाई लेकाई कम्युनिटी हॉलदा अथौबा सिंगी मफमदा लमंगे हाइथा लेथा तमदुना इकाई खुमनबा उठख्रे थरमदु अवांगखुनौ दगी KS मंगोलना हाई फुरुप कुंथ्रा मनी कुंथ्रा मंगाना पुन्ना खुंदामिनरप लमदम असिदा ngasi फावबदा मैतै सिंगना अतै फुरुप सिंगदा करी अकाइबा अरानबा चटकिबा लैख्रे हाइना सरुक याकिबा सिंगदा पेंदबा फोंगदोरकी कुकी सिंगना मैतै मिचम सिंगदा चथरिबा थवंग असिमक काहेनबा थवंगदी हौगलक्कदोरिबा मिरोल सिंगना कावबा ngamdana लेहौरगनि हाइना हाइकी मंगोलना मखा तारदुना हाइ मरा लैतबा मैतै मिचम सिंगबु मखुत चलबा मतुंगदा तमथिना हालिबा मिहात सिंग असि चुमलिब्रा हाइबा अदु फुरुप खुदिमकना नैनबियु अपुन मणिपुर अमगी सक्तम सगनबा अमदि फुरुप मसेलगी मरक्ता नुंसी सानना लेमिननबा होटनदुना लाक्लिबा मैतै सिंगदा असुक तमथिबा मियोत मिनै चथबा असिमक लाइबक्थिबनि हाइकी नोंगोइन कापदा बोल कापदा सिखिना किबा पाइजा इसिदिनाव फाइ मयाम दुबु खोइना काय खुनबो सेबगी प्रोग्राम ना सिजगनि खोइ मैतैना ममांगै खोइना खंगदगी मतमदा कोकरेगी मतमदा बाइपु ओरंबा कयाना की जाति हाइबा सिदा करंबा अरान सो यावखिबा लैबदगी कुकी जातिना मैतै जातिदा असुकी तमथिरबा नुक्सी हैतबा मिहा सहा तौरिबा मखन मथेन कयागी अदुकी मति वारबा असुगुबा नंहलिबा कुकी जातिना पीरिबा चैथेंग मयाम सि मैतै पाइपु सिंगा करी आराम तरुगिदो हाबिसे कोइ खंगदे अहलमन फाइ तरा मयाम दसु हंगचनिंगी अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुखना पिजरी मेंटल स्ट्रेस लई हाइदुना लोसन बगी महुता अखंग हाई डॉक्टर अमदी साइकेट्रिस्ट तानरगा लयंग नबा होटनबना चुंबा ओइगनी हाइना हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर S रंजना फोंगदोख्रे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे रिम्स तसु पांगथोख्रे
मियोय निपान की मनुंगदा मियोय अममम पुकनिंग वाखल के अनाबा लेरे हाइना डॉक्टर आर.के. लेनिन हाइख्रे अमसुंग कांगलुक की इरांग द मई थाख्रबा युमसिंग अमदि युमफमसिंग कनामतना लौशिनबा खोपसिनबा लेसिनबा येंथोकनबा यारोय हाइना मणिपुर लेंगांगना सुप्रीम कोर्ट की याथंग मतुंगिना ऑर्डर थोख्रे ngasi gi oina notice window na sanuk jaba numidangi manipuri paw matang se loijere mideng tabiribasingbu amuka sohana surbala mairembam na khurumjari